Division clear to te chibai ule PC vanun moi kania Serchhip Vangkhua lo ngai thlang u COVID-19 shileng luanthat le me ka avanga mipui khawsak phung khuahkhirhna kengkawh turin Nimin-a Serchhip-ah COVID-19 Executive Duty te VC area hrang an duty le chana VC zawkah chuan VLTF duty hmuh tur anom tawhlo thung Mizoram Sarkarin thar me ni thum jing darli thlengata na mantur COVID-19 shileng avanga mipui khuahkhirhna siamte achul anga bozui le kengkawh tura sarkar na thokle sarkar atanga hlola te chu COVID-19 duty tura man thei ati angin Nimin-a Serchhip khawpui chunga VC area hrang COVID-19 executive duty te chu an duty vele tana VC area tina executive duty hi team pahni zel siam ni injing dar kwa atanga tlaidar nga thlengin me ni thum sang ni som ni pakhat thleng an duty thin don ani heng executive duty zinga then khatte hi Nimin Khan kan palai chuan an duty na hmuna tlo in an na thodan te azot fi a executive duty te chuan shileng awanga sarkari mipui kai hruaina asiam te chu mipui te point an zom tha thokhat viau ni asoin dorle sung do na hmun sang te hon ni ma se kholaya mipui wak vel hmu tur ero an om tam lo hle ti an soya kholaya wak chuak om chun te po lir the te chuak le ti tur poi mo bik nei te an ni thu soin dan bo chia man tur po an om lem lo ti an soya kholaya wak chuak zinga mai tuam na mang thalo hmu tur an om zeu thu soin heng te po hi ani na tur ang taka mai tuam na mang tura an shil thu le zom du lo an om ani ero chuan dan anga choi tir zel an ni don thu an soi bokani Serchhip khawpui chhung kawngpui luanthat ani laia khawih ve tak lo sisa korruam chu tun hnai atang khan siam chan ani vele ta Puanto chin angin National Highway number 54 la izavin khawpui a heldona wanga Serchhip khawpui chung kawngpui luanthat laia khawih ve tak lo sisa lui korruam hi April khatir khan he na thok tu Gram Infracon Private Limited te chuan siam thatna an chan vele ta a sisa lui tui akam hnu hian cement concrete in a chhuat hi chhun ani a hun rei tak nga char ani hnu in zan in hian helai kong hi black top na tho an tum ti company how to te chuan an soi ani ruang man na masa a chuan vo in khan helai hmun hi khoi chan tum ni ma se chingchhip lama an hmun puya khol a fello engemaw a oma wangin vo in khan an chan man lova zan ina ero chuan khoi chan nge an tum ti company how to te chuan soin darkar ni khatlek chhunga an zo mai tur thu an soi bok Serchhip Assembly by election nei tura vote la te chiar tur te chuan vo in khan training nei zawin vote la te chiar tur hian in buat sai na pe fel ani to April ni som pasari sang ni som ni pakhata Serchhip Assembly by election nei vote la chiar tur ruat counting supervisor le counting assistant ten nimin lama an hathodan tur zir hauna an nei hnuwa vo in khan micro observer te chuan training hi nei vele in he in thlanna vote la te chiar tur te chuan training an nei zota a heng training nei a hian he in thlanna a ARO Amol Srivastava IAS le Dorothy Mwansangi master trainer ten zirtirna an pe ani Nimin-a Serchhip District-a Sample enfi atangin COVID-19 shikai mi som mobile ni in vo in khan shikai pathum mobile le an ni baka vo in ve khan Serchhip District-a shikai mi pali te chu en koldam an ni thung Nimin Khan Serchhip District-a Chuan laboratory a sample som panga enfi ani in COVID-19 shikai hmuh chua anom lova rapid antigen test mangin sample som li paruk enfi ani bokin heng atang hian shikai mi som hmuh chu an ni a heng shikai hmuh chua te hi mi pa hlil ni in Gram Infracon Private Limited noi na thok tura Assam Bihar Tripura le Nepal atanga April ni som ni pahni sang ni som ni pakhata lo thleng ni in an mani camp Chhingchhip-ah khungshan lai mek te an ni a taksa a shikai lan chuan nei lawan vo in khan Serchhip District-a COVID-19 shikai en kolmi pali te chu shilaka fi hlimin Narjing School CCC atanga chua tir an ni vele thunga heng mi te hi tun thlani som pakwa a shikai hmu chua te an ni vo in khan Serchhip District-a Chuan laboratory a sample som en fi ani in rapid antigen test mangin sample som ni panga en fi ani boka heng atang hian shikai mi pathum hmu chua bel le ni in Chhingchhip khaw atanga sample lak le en fi te an ni heti hian vo in thleng khan Serchhip District-a COVID-19 shikai hmu chua chu mi zahni somsari pasari an tlingta a an zinga mi za som kwa pathum te chu en koldam ni to in tuna hian shikai en kol lai mi somriat pathum an ommeka an zinga mi somriat pakhat te chu Narjing School CCC en kol ni in midang pahni hi home isolation a en kol an ni thunga shikai hmu chua zinga nuna chan mi pakhat a om to bokani Thenzawl DFO Margareth Lalramchhani chuan kumina
kawngmei avanga ramngaw tam tak ti chiat ani awangin kumina thingchiak tamjok phun turin ma an la don ti asoi kumin thal chawa kawngmei avanga Serchhip District le an DFO hwamchhunga ramngaw tam tak chia chungchanga Thenzawl DFO pi Margareth Lalramchhani chuan ramngaw kangchhia poisalo anlo thin chu poi ati thu so in ramngaw ven him chu an department thok tu mi tlem te tan chuan ti vek thei ani lo thu asoya mipui te point kan environment hum hal chu kan ti turani ti kan hriata theitop kan chhuatlan atul thu asoya kumina kan ramngaw tam tak akan chiata wang hian theitopa asiam that na tho chu an department po in ati tur poi mo takani ti so in hemi konga hian an theitop chu a ma an lak don thu asoya an hwam chunga forest range officer te po in kumin hian thingchiak atam the ang ber nei tura chan an lak don thu le mipui te po in arem chan hmuna pianga seed balls kan ti ang chi thingchiak olsam lam khuang thei hai le adang te the dar tura vc le tlom ngai pol dang te tho pui an tum thu asrei bok ram ti kang tu man chua le shem na pek chungchanga Thenzawl DFO chuan ram ti kang tu tamjok chu khotlang mipui ten an soidu thin lo wangin ram ti kang jinga shem na tok chu mi tlem te chau an ni thin ti asoya ram ti kang tu an hriat ero chu shem na pek an ni thin thu soin kumina mi pahni man an nei to thu le pakha chu lokapa da in mi pa ngai phak chia lo ani awangin alaka shem na rek vak thei ani lo ti asoya pakhat jok hi alei pui halwang ram ti kang ni in the Mizoram Prevention and Control of Fire in the Village Ram Rules 2014 in ashem na alek theiza cheng somnga ai tam lo ti ani angin cheng somnga an choi tir ti asoya police lam point ram ti kang tu hi man an nei thin ti soin police lam hi chuan ram ti kang te hi an thil ti swaldana zirin IPC be chanin thubuayan siam saka poisa choi mai ba ka lung ina khung thleng a shem an ni theina turin ma an la thei ti asoi bok tun hnai Serchhip District chunga ram kang thel tu mitlom ngai te chunga Thenzawl DFO chuan lom thu soin ramngaw hlut na sia mi tam tak kan la nei chu mipui zirtir na konga an hma lo lak to na hlotlin na pakhata an ngai thu asoya kumin chung hian Serchhip aro hwam chunga ram kang thel tu te momo a man turin cheng singli an sem to thu soin heng te hi Serchhip-ah Waime branch paruk VC pakhat le khopona khoparuk ba ka fire department te hna hlan ani thu asoya he ba ka hian DFO office setting in Serchhip sub headquarters Waime kuta cheng sing ni le thinglian le hmunzawl vel ram kanga achul anga man turin DC office kaltlangin cheng sing ni an hlan to thu an soibok Cholkar khadzet ram kang chela buai to thinglian le hmunzawl khwa te chu Nimin-a Serchhip sub headquarters right tu te chuan tlo in chanpuina thilpe kan hlan Serchhip District chunga hmunzawl khwa hian Nimin-a kangmei thel hnatlang hi nein tundin hmuna kangmei hi zia to angai ani a thinglian hi akhoram chua lam chu akang fai veka tlak lam rama an kum hni lo nei tur ang an lahum thei shama an ram ngopui kang ngai lo akang vek mai hi mak an ti hle a Nimin-a kangmei hi zia oma ngai to ma se vo in lam khan ram kang hi ala ni athudon ani thung thinglian ram kang hi kilometer somli vela thui ni tura an ngaya an ram kang zawzong hi chu thiam harsa an ti hle akang deuh vek ani berti an soya munzo le thinglian chanpuinan sub headquarters Waime hian bu fai bek khat ve le dailwa bek chan ve an pe a mimal tlom ngai te sum thopo an hlan ngal bok Nimin-a Serchhip an tlo na hian sub headquarters Waime secretary pupi si vanal luna hovin shwai tu dangte an kalani Sarkar lai pui chuan COVID-19 shileng awanga harsat na tokte chanpuinan bu fai a thlona sem turin ruah manna asiama he ruah manna kalpui turin Mizoram po a inbuat sai mek Pradhan Mantri Garib Kalyan Ana Yajona PMGKY scheme hnuai Sarkar lai puin COVID-19 shileng awanga harsat na tokte chanpuina National Food Security Act hnuaia beneficiary zongzong tetan mele jun thachung hian bu fai thlona sem turin ruah manna asiama Mizoram po he ruah manna kalpui tur hian FCI tenen in beronin bu fai sem dan turte buai pui mekani hemi chungchang a hian Food Civil Supplies and Consumer Affairs Director P Ramdin Liani chuan mele jun thachung hian chung tinin an ration khul theizat kwata pa ngai normal kwata ba ka mi pakhatan bu fai athlona ke zinga zel lak thei ani tur thu asoya bu fai sem tur te hi atam tham dewa wangin tuna hian FCI tenen in beronin bu fai sem dan tur te buai pui mek ni in me thachung hian in sem chua man sham anin be sei thu asoibok kumsom pariata changa kumsom li pali in karteta na COVID-19 shidan na vaccine pek tur chungchanga Mizoram shidan na dong thei tur te athlona pek tur ani le ni lo shiat thei alani lo
Ramchhunga COVID-19 vaccine pek na kalpui meka sarkar lai pui chuan me ni khat sang ni som ni pakhata changin rampuma kumsom pariate changa kumsomli pali inkar te ta na COVID-19 shidan na pek chua ani tur thu alo puang to a hemi atan hian Mizoram Sarkar Health Department point in buat saina an kalpui meka state engemozatin COVID-19 shidan na hi mipui te a athlo na pek an tum thu an puan to lain Mizoram din muntur ero hria thei alani lo Zona Changin Health Minister Dr. Arlel Thanglia chuan kumsom pariate changa kumsomli pali in karteta na COVID-19 shidan na pek chwa dan tura sarkarin ngor taka ngai tuan na sen mek thu soin athlo na pek chwa tur ani le ni lo chungchanga thutluk na engma siam alani lo ati a hei hi chu thunei tu sang abik takin Chief Minister tene na soi ho ngai chi ani thule sumtam tham tak inrol na tur ani awangin ngai tuan na uluk taka an sen mek thu asoyani Dr. Arlel Thanglia na chuan kumsom pariate changa kumsomli pali inkar shidan na pek tur chungchanga thutluk na siam lani chia lo ma se shidan na mamo za turte shidan na la thei tur mishing za te chutlok angai thule poisangai za turte nen lama anin chutlok ti soin shidan na la thei tur mishing za thi achia Siat thei ni lo ma se nuai nga changa nuai rukvel ni tura kan nga ya tuna shidan na la to te zi nga kumsom pariat chung lamte an omdona heng ho te hi pai le ve kan ngai don ani Health Minister chuan na tibok Health Department how to te chuan private damdoi in te point shidan na hi an pe thei don ti soin ama ero chu state sarkar atangin shidan na hi la thei lovin vaccine siam tu te atangin asan pa liaw liawa an cha ngai don ni in asoi thung March sang ni som ni pakhat chung khan Mizoram puma lir thei sang thum za somruk register ani a hemi chung hian chia text cheng nuai zathum somriat pariat sing khat sang sari za som ni hmuh ani ti Ministry of Road Transport and Highway chuan atar lang Mizoram District Transport Office ringa Thenzawl DFO chu thakalta March thachunga lirthei register tamber le text mutamber ani a lirthei sang ni za somli pathum register in text nuai Zahni somthum pathum singriat sang sari somli an hmuh Thenzawl dota lunglei DFO omin lirthei zahni somsari pakwan in registera textpo nuai somthum panga singkwa sang ruk zathum somruk pasari an hmuh ani champhaya lirthei zahni somthum pakha register le text nuai somthum pathum sing sari sang khat zariat somriat mu ani a Serchhip DFO wa lirthei chang sang za somruk pasari register ani a hemi chung hian chia nuai somthum pakha sing sari sang sari zali somruk panga an hmuh a longtlaya lirthei za somni pali register in text nuai som pariat sing thum sang ruk za somkwa pariat an hmutling ve bok siaha a lirthei somruk pariat zia luni in revenue nuai som pani sing kwa chang khazakwa pakhat mu ani a Serchhip-ah chuan lirthei za paruk zia lu ani a revenue a cheng nuai som pali sing sari sang riat zakwa som ni pakwa mu ani boka mami chu lirthei zia lu tlem na berani a lirthei somli pani chau zia lu a oma revenue an mu hi cheng nuai ruk sing sari sang sari zathum somli ani Nimin-a Mizoram Sample sang thum za sari som pani enfia le ni in shikai mi za som thum pakwa hmu chua le an ni a Mizoram COVID-19 shikai hmu to chu mi sanga zariat somriat an tling to ani Nimin-a ZMC laboratory a sample zariat som sari pasari enfia ani in henga tang hian shikai mi som nga pani hmu chua an ni a anjinga mi somli pathum te chu shikai nen in kom nai na nei ni in midang pakwa te hi state pona changa tun hnai ron lut te an ni thung Nimin-a district shanga chunet laboratory a sample za som ni paruk enfia ni in shikai pakhat mu chu ani a lunglei district a 2nd battalion MAP mi le sa shikai nen in kom nai na nei an ni thung Nimin-a Mizoram a rapid antigen test mangin sample sang ni za sari pakwa enfia ni in shikai mi somriat paruk mu chu an ni boka lengpui airport screening point a Mizoram pon ron lut tur Mizoram ron lut tur enfia atangin shikai mi som patni hmu chu an ni a Thenzawl district chung mundanga shikai mi som thum panga zet hmu chu ani in anjinga mi som pariat te chu shikai na chiat lo ni in midang hi shikai nen in kom nai na nei le state danga tanga ron lut te an ni thung hengba ka hian longtlai district a shikai mi som pasari hmu ni in Serchhip district a mi som hmu an ni boka Serchhip district a shikai mi pasari hmu ni in champhai le mami district a shikai patni ve ve hmu an ni a lunglei district a shikai pakhat hmu ani bok voin-a Mizoram COVID-19 shikai mi somruk panga te chu shilaka fihlimin anmani enkol na hmuna tanga chuati ran ni vele a heti hian voin tlaidar nga thlen khan Mizoram a shikai hmu chua chu mi sanga zariat somriat ling to in
an zinga mi sang ni zakwa somni pahni te chu enkol dam an ni to a tuna hian shikai enkol lai mi za pakwa la omin shikai hmuh chua atanga za zela somriat pahni point paruk pahni te chu enkol dam an ni to a shikai zinga nun na chan mi som pathum an om to bokani khati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chua thei chu ni e